Lagi aku nih gawe. Payo, bangun sahur sekarang. Setengah 3 lama lu. Lagi marahin aku lagi, yo lo. Tenang bae. Kalau mengaing marah, Muhammad Ramadan yang tanggung jawab. Nian kowe. Nian aku. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur. Kamu ini masih neka Siapa ngulun ini? Madon! Budak-budak! Ikut Madon!